Kaliforniji. U Kaliforniji. Da, u bolnici. Pa mi smo zajedno otišli u Kaliforniji tamo i mi smo 15 dana bio sa Petrom. Pa onda kasnije kad je iz kome izašao, mi smo razgovarali, ali bio vrlo teško bolestan. Teško bolest, da. I Aleksandar je bio tamo i razgovarao sa ocem, iako su neki ljudi ga zabranili, Da. inače on je bio zajedno sa ocem i da razgovara sa njim. Jer mi je otac dao neku poruku, savjet životni. Nikako nije dao, zato bio previše teško, zaista teško bolestan je bio. Da. I kad smo se vratili za Englesku ovdje, onda Aleksandar kaže to je posljednji put, ja mislim, nema dugo da živi. Vi ste, čujem, bili i kum u drugom braku princa Aleksandra. Ne samo od prvom braku, ali i u prvom braku. A i u prvom braku? I u prvom braku, ja sam bio kum. Dupli, znači kum. I knjez Pavle bio je sa Marijom Glorijom, kad je prvi brak bio, jel te? Moj sinovac, kad je bio kao dete kod mene ovako, on je kao moj lični sin. Da. I ja još držim na onu stavu tako. Da. On u posljednjim godinama se interesuje za situaciju u Jugoslaviji, ali on se više bavi na političku stranu. Ali ja neću da se mešam u političke probleme, zato ja sam na kulturnu stranu. Mi možemo paralelno da pomognemo naš narod u Jugoslaviji, on na političku stranu, a ja na kulturnu. Vaš otac je umro sa porukom čuvajte Jugoslaviju. Kad je moj otac bio ubijen, on je bio umro na baš onog momenta. Ja sumnjam da je on istigao možda, ali tako se kaže da je tako, ali ja mislim to je bilo jedna propaganda. Propaganda, verovatno. Koje je neko koji je htio da čuvate Jugoslaviju. On je izdahnuo baš onog momenta. Da. A ja verujem da Karađorđevići mogu i za monarhiju, ako ima demokratska monarhija, da bude iznad politike i da ovako da pleša, kako se to zove, zajedno sve ove narode, stranke i tako dalje, ali iznad politike, ne u političke pitanje. Ja sam se rodio u Jugoslaviji. Ja sam tamo i bio kršten. Ja sam bio tamo dok nisam skoro 12 godina. To je moj život, to je moje srce tamo. I često se u mislima sigurno za Jugoslaviju. Stano, iako sam van Jugoslavije. Jer pišete, pišu vam, obraćaju vam se i tako. Ali ja bih htio da se vratim u Jugoslaviju. Ali ne gledam, nema nikakva pretenzija da budem kralj ili princ ili šta to. Ja samo želim da se vratim u Jugoslaviju zbog kulturne probleme i da pomognem zemlju to. Ali, da li će oni meni daju dozvolu da se vratim tamo, da li kao gospodin Tomislav Karađorđević ili princ Tomislav, to meni je svejedno. Putna isprava. Princ Tomislav od Jugoslavije. Rođen u Beogradu 19.1.1928. Zanimanje farmer. Mjesto boravka Velika Britanija. Ovaj dokument važi za sve zemlje sem za Jugoslaviju. Jer vam se javlja supruga sa letovanja, mislim, sa decom, mislim, sada je zadovoljni, mislim... Pa ona je uvijek zadovoljna kad je bila sa narodom i moram da kažem i moje deca isto. Deca? Đorđe i Mihajlo, je? Đorđe i Mihajlo. Đorđe je malo stariji, ima 6 godina i Mihajlo je skoro 5. To je privatna, kako se zove, poseta u Jugoslaviji i to smo samo htjeli da bude. Tako da moje deca mogu da uživaju što sam ja kao dete sam uživao tamo u Jugoslaviji. Oplenac, zadužbina vaše dede, najzad posle pola veka dobio je svoje pravo ime, nazvano je kao što jeste zadužbina kralja Petra I. Hoćete nam reći zašto ste vi za to da se vaša majka, pokojna kraljica Marija, vrati upravo na Oplenac? Zašto je moj ded, kralj Petar I, zašto je on zidao onaj mauzoleum? To je bio zbog dinastije Karađorđevića. I to treba ima koliko, ja mislim, 22 još praznih grobova, zašto ne... Ja se nadam da ću ja isto. Ali sa moje strane, vrlo interesantno, da moj otac i mama, oni su
ili bili ubijeni ili su umrli van zemlje. Petar je umro van zemlje. I Andrej je umro van zemlje. Ja imam samo na jednu želju da ja umrem u Jugoslaviji. Naši odakle si sine, pogledaj planine sive, zejtilnikom cveće procvalo, Šumadijom sunce zasijalo. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavno vremena. Pa znate, od kada sam ja ovdje bio jedan mozaik od događaja, ali bi mogli da počinjemo od kada sam još bio u avionu i kad sam vidio kako je kukuruz bio suv. I to sam mislio, to je baš velika šteta za narod, neće biti mnogo kukuruza da se jede ove godine. Ali to, mislim da u celoj Evropi nije bilo mnogo kiše. Inače, poslije toga mozaik od vizita je počeo na aerodromu. Kad sam hteo da poljubim zemlju našu, ali sam vidio samo asfalt oko mene i mislio sam se čekat ću dok ne nađem jedno lepo polje i niko mi ne gleda. I tamo ću lepo da poljubim. Kakvi su utisci sa posjete Oplencu, gdje ste bili pre neki dan? Oplenac, to je vrlo specijalno bilo za mene. Kralj Aleksandar je bio čovjek ko, posle moga oca, ja sam najviše voleo na ovom svetu. I ja se vrlo dobro sećam u njega, kad smo još živjeli u Novi Dvor, još u Beograd to se zvalo, pre nego što je otišao na Dedinje. I tamo sam ga video svaki dan i svako večer sam išao u njegovu kancelariju da mu govorim i da igram s njemu. I kao što vam kažem, mnogo sam ga voleo i očekivao sam ovaj dan na Oplencu kad sam mogao ispod njegov grob da molim njemu i da govorim u sebe sa njemu. I to za mene je bilo teško da vam kažem, ali sam se osjetio možda mnogo više snažan posle tog momenta. Vi ste odrasli u Belom Dvoru, jer ste do svoje 16. godine tamo ste i živjeli. Možete nam reći neke svoje utiske i impresije, recimo, o tom Belom Dvoru, o kome tako malo znamo? Beli Dvor je bio na ovo brdo, Dedinje brdo, kao što znate, i ja sam imao veliko zadovoljstvo da se vraćam tamo drugi dan, petak posljednji kad smo bili ovdje, i našao sam jedan Beli Dvor potpuno sakriven ispod drveta. Neko je tamo 1000 drveta stavio, šuma postala je i ništa se više ne vidi, ni od Dvorna Dedinje, samo se vidi kupola od crkve. Ali inače ispred naše kuće, Beli Dvor, bilo je polje i onda šuma je počela dole i tamo smo trčili, tamo smo igrali. Ja sam svaki dan tamo igrao sa preslonaslednik Petar, kasnije Tomislav. Manje bio, on je bio mnogo mlađi od mene, on je imao isto kao moj brat, imao skoro 4 godine manje. Ali inače ja sam najviše bio sa kraljem Petrom koji je u to vreme bio preslonaslednik. Vaš otac je osnivač čuvenog muzeja koji je nosio ime Muzej kneza Pavla. Moj otac je stalno govorio slike i zaistina to mene nije vrlo interesovalo. Ja sam mnogo više hteo da izlazim napolje i da teram svoje kola i da idem da igram sa kralja Petra. Kao svako dete, odnosno dečak je. Tačno, jeste. A da li je u to vreme otac izuzetno neku sliku voleo? Čuo sam nekog Rembrandta koji nije uspio da iznese iz zemlje, da je bio jako privržen i francuskom slikarstvu. Da li se vi sećate možda nekih slika koje on jako voleo, recimo?
Čitao sam mnogo stvari za ovaj Rembrandt, ali moram da vam kažem da